Lamsago Tigre TV channel light on derno norok thumbnail sijak no imang kana Tribrawa SIR nani 0001%. Tribrawa bahike SIR nani 0001% nangka hinba norok no ang serai ke detail soho clarity ridiwana Tripura SIR edeng no na edeng ya. Aboni sekang ang norok no humble request kaina nimusungo norok video no nai simita thani video no norok kaisa like riwidi eba hype pan riwidi tamoni hinba ani channel norok datina kujuko kaimana nangto te ang opono koine nimusungo ani video ni quality je voice ni quality low quality man karon ang phone baise voice quality voice recording khlayo aboni bagai support khaidi te obo hai video kaham video teibo tunani bagai hangka faidi topic ko thanglayana Tripurani SIR tangai asuk chance kare ngi hinba ang ani channel ni bising tei kwbangma comment nukha je jaga o election ongnai 2026 a jaga o si SIR tabuk first phase o khlaijaknai hinai kintu abo hai proman ang kwbangma nugui mangkha Tripura o bahike wngya hanai ba bahike wngnani bage ekdom chance kom hinba phaidi hingke chwng example o thanglainai nai tini obo no mankha राजनीतिविद दंनि थाने अबाहायनो कमेन्ट मांखा दिनै जारा 2026 इलेक्शन ओंनाय आ जागाव से SIR फार्स्ट फेज फोनांजानाय दिनै दिनै आं साननानै नायनायखौ अबनो दिनै 2026 या 2027 या 2028 पर्यंत जेता इलेक्शन कमिशन अफ इंडिया रक साकलाय रिमानि जेता स्टेट आबुनि बिसिङाव 2028 पर्यंत इलेक्शन ओंनाय दङ इनके त्रिपुराबो जखन 2028 नि फेब्रुवारि मासाव 2028 नि फेब्रुवारि मासाव इलेक्शन ओंनाय हिंखांके जागाबो एग्जाम्पल गोबांमा दङ नायि तिनि छत्तीसगढ़ SIR ओंनाय बागै साकलायजाक जागाबो अलरेडि नो 2028 नो इलेक्शन ओंनाय अंकति मध्य प्रदेशबो 2028 नो इलेक्शन ओंनाय ते नायदि छत्तीसगढ़ तो अंदर आं सानि पाके 2028 नो ओंनाय ते गुजरात तो हमके 2027 एबा पन्डिचेरी अंके 2026 एबा अंडमान एंड निकोबर अंके 2026 आरो गुजरात तो अंके 2027 आबा के गोबांमा बुथनि लिस्ट नगै मानखा आं तिनि साना नायबिके अबनो तिनि आलादा राज्य रगरसि तिनि राजस्थान हाय तिनि छत्तीसगढ़ हाय आबो हाय जागा रगरसि तिनि 2028 से इलेक्शन नंगनाय हिंके तिनि 2026 जदि SIR रिमान खांगे त्रिपुरा के तांगी रिमान या ओ जागानो काइसा क्वेश्चन कसारगो ओ जागानो काइसा प्रश्न बुडक ngrugo त्रिपुरा के तांगी साखलाय जाग्या जतनि से इलीगल इमाइग्रेंट त्रिपुरा वन गोबां हनै जत देशनि बररक न सायमान दं एबा जत इलेक्शन कमिशन अफ इंडिया नि बरक न एबा इंडिया गवर्नमेंट नि फाइसिंग न जतनि से इलीगल इमाइग्रेंट गोबां त्रिपुरा हनै सायमान दङ के त्रिपुरा तामनि बागे SIR लागु खालाय जाग्या अमनि बिसिंगो कारण ताम दंइमान अनरक तला कमेन्ट खालायसादि त्रिपुरा SIR नरकनि पखेले बुसुक पार्सन ओंनानि चान्स दं एदि एग्जाम्पल बेबे साना थांके दिनै सुदु 2026 जे इलेक्शन ओंनाय रंनि पखेव सिमि दिनै SIR रिनानि हिनि जे सामानि अबंखांके आनि पखेंके रं जागो तिनि नायदि बिहार 6 तारिख बाय 11 तारिख नभेम्बर 2025 तिनि बुथ ओंनाय एबा काउंटिंग हंके 14 नभेम्बर 2025 नि बिजिंग नंनाय बिहार हंके तो आगिनो रिपाइया तिनि वेस्ट बेंगल हंके बुसकांनि 2026 इलेक्शन ओंनाय हंके तिनि गोबांमा मध्य प्रदेश हाय जागारगो राजस्थान हाय जागारगो 2028 जखन इलेक्शन ओंनाय हंके त्रिपुराबो 2028 नंनाय हंके त्रिपुरा के SIR तांगै फनांजाग्या ना त्रिपुरा SIR ओंनानि थांतनि गोबांमा केबं दंगो आबो जत्तनि बखावनो काइसा क्वेश्चन दंगो नरकनि मटा मटा नरक तामुंजाक नरक तलाव कमेन्टनि साथ ते आं नरकनो अबो बसाका आसामबो SIR तामनि बागै ओंया आसामबो हंका आगिनो NRC बो चालक लाइजाक एबा NRC नि बिसिंतिनो जतनो प्रोसेसिंग सलि दंगो आबनि बागै SIR खालायजाग्या ताबुक
asponto khlaijako eba pore next time bo SIR bo Assam bo ri mano hingke tabuk besirbak khoting mani hingke Tripura o tini SIR ni bagui saklainani khubse chance tongmani kintu election commission of India ni phaijingtwi tini saklaijagini wngmani bagui Tripura tini illegal immigrant bangui phano thangui mano hingke asukno ani video norok video no bahingjak tei next topic video tamo tunai norok tola o comment kaisa ri hingke asukno hambai.